Abusuafo memo bibia kwaba deba GCN page so. Mesro subscribe to my channel. Found some ya bell no so. Ube a notification and some e koso wo man bia. Me de bebro na wenye bietie midin ede adwoa sechi. Na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana Yeman Penny Ghana President Addo Preman Addo Gagai bakope na okase na His Excellency ni sema okay na ne say in fact Ghana journalist for opemwasem oyada mo keke opede mo ye no chese Ghana journalist for na mo criticize Nana Addo chese say ono no oye president eye penny e wo man Ghana enti openi nso de oyade na se obi hu na se otene why doesn't mean so mpena sem e bia de oye no enye enti na mo kan enti His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo chese say oyada Ghana journalist for dodo na de opepa kra ye ba bia oye bone a mo kan no ene na no eye owura honorable Ablakwa Samuel Ablakwa member of parliament eba out ebe ka say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo etu kwan akwakobo oman Ghana hobra na akona okono Ghana ye wo plane wo ha chese omanpani etumi edi etu kwan His Excellency e boycott e wan fanko akwakọ rent plane na chese utima hu say yes plane ready utimi kura na so wu na wan ko heaven na eye normal e na Nana Addo tim na chese ene odi jinchia e na order na de ade a na eno e na owura honorable Ablakwa chese sa plane na His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo edi etu kwan across the Ghana papa sika chese yetua enye sika ketwa kra eyeka ena Nana Addo ebo Ghana fo no ena His Excellency e ka say science na Ghana fo ana say journalist ni bi e ka no kra no o support you because ni omo ehu ena omo e ka na mu nye de ewom ena omo e ka enti the journalist fo no e ka bia ya de a ewom no Nana Addo e po mu asem papa there's no culture of silence bia wo Ghana ha no onko bia ne kasa enhye ni yem onko obia ne opinion enhye ni yem he adwenchira wo bia fabra kasa wo pesa wo ka bia fabra ene eye Trini Jonas ene US beshe oche cameras bi so every 1 minute bia atemdidi ene emu a oche se Ghana fo mpenfo no enye de se ene fata na eno ena His Excellency eche se there's no culture of silence bia wo Ghana ha no wo ya journalist a kan wa komaso ade ka de opese o man no eye His Excellency ene bu free enti ope journalist for asempa na mom de ochi eye journalist fo no omo ayo omo ho hypocrite na omo kwa ha omo ko etifi kwa hunsu no mo akwa na mfa ko bisa so no yes hard sa journalist fo no His Excellency is ochi kra odwa kra journalist fo no omo gigi scan bi ewo omo gigi scan efi politicians ni bi ho enti enam so omo kan kware no His Excellency is ene nochi na ebom sa onji sika na be ka wadwen assets obe kan kware assets why not or support to say in His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ede etuja Mika say Ghana mampanyi Mr. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wano so akasa se ensantrefo ya kire se ne abema eken ya no eden so hu na edu baby na ne aban eye no kra no emfa kwamu a yetimi eka eho asam ede etia aban no o kire mu se yenya kra ne dia ne yen eti wose se yenya kra no ase ne wo ken wose yen enanani ege ye ho pa eche eye ensantrefo no a aban edi senfon kra na mo bo aban eso no mo bo na baso no aban ana mampanyi kire mu se mo kra na mo ho ahyi mona mo ho ahyi pa sansa aban ye de anya kra no a na na nya nkada na na wo ye adwuma na na mo afaya na na wo de wa mamu na afe na na mamu na afa na mu president sa mo ma na koto gotam mampanyi kire mu se mo ana mo ho ahyi pa je yanya ye ka no kre e de e kira no etu hwe mu ana chese example kra ni se bia na anu ya ye se mampanyi akwakwa han aeroplane ya ewiase nyina no kra na ne bo eden don hwere ba ku bia mampanyi ebetena mu no ene esika wo mayi tua nko ano etimi ye free education ye bi kra e kasa ho se na covid bre yi mu am ayi nana wo kire mu se wo bia emia eye ne ba atimu ena chese ne oluman wo fro eye plane ya ne bo eden ama oluman chese ne wo je wani pa wo nkokora bre mu e che wo mrati bre emu manfo akeke ka ho asem wa nana se mo fire aeroplane ne dia no kwasem ne bo eden ya enu ebi kra kan kosi se wo fro na u kra no a o moka bi bia bi wo apia ho plane no e che dai
ame de ma wuram kura ma family padua na wuram mum di mani chen me di mani na wuram me yes chese bafa bafa dem wetimi mi massage o jacuzzi no udam se ya ba bia do nsa besie ba bia do phone beguo ba bia do na beguo ba bia do nsa beto se ye ni massage na tishu kakra kabese na oti wonom sa ne bia se ye obobi se no atene sezu ate na odi apepa now that's been na ade no kura no di wuram wa hunhunu ba bia wakoto na ye dey na ye dey ye complain ye mu comfort na ye dey mo describe inside na me enti wo ofi na wo ni nyina wo ho akama 2 hours bi na wo tu kan akosmo ma ye o man ye adwuma no na gisu akofa no to ma kam na o ma ya dwen ye nya se ye kanfo se nanafo na ye no obuza se plane na ye kan ho asem no ma enti wo no ma nyina wo fie luxury wo nyina ebi ofie wo no wo fie a wo dwodwo ho a wo dem kama enti nam wie mu no na eye den eno na ye ka se ne bo odin dodo ne bo odin ko fo jene na pronounce se light adum no atwa kwani enti sana chancha wo kan a wo bo aban ya chi ma pan si na ne je ho se no kra na wo kan na wo ka se ebi mu je na pro ena mampanyin fro such a plane wo gida ni nkokora bere mu cha na mranti bere plane ya chancha so fro na wu kra wo moka ana kwa bo nsam je ba because ho no one heaven no na ho free heaven babu sanji ma what did I na fe ubedaje sasa na wo moka eti na chese obi se mampanya gina ni pa na no na mampanyin se such ne ma no mo bona chi a na ni age ho pa ni obesesa free ho a no asesa ade afiri ho na ade ne ho nsam no eno no eti na yi mampanyin kan ade akwa wie se ensantra dwuma no emu no kra na wo se yetimi eka eno na mampanyin etwemu se ebetimi aboa na ensantrafo dwuma die sunku bi ekoso ya no eye African Journalist Leaders Conference na Federation of African Journalists FAJ and a one ehye dwumadie no ede eto ho ya wo mofra Ghana mampanya Kufuado se yi wakasa fo shonko anani pa shonko wo dwumadie no ase ombota ye nyina ne se eye Africa ana bibremu no ye benya nsantwera dwuba ye baako na ye nkwa ye se kire se nipa bi adane wo hu dua buroni na wo mu ye yedwom ne mom ye nyina ye baako na nsantwera dwuma no yetimi achichiri ne yie na kire ano be ye dene na ne friend media freedom se ye besanya fa ahodie na wo nsantwera dwuma wo ye no obia entata wo no eno eso eno mu gira ya nsantwerafo dwumadie no ekoso na nam so ema mampanyi ede sansemi ede etudwa etwere mu se nsantwerafo aya no wadin ya kire wo mu ye bibia yetimi ebuo mu echi no wo kire mu se ye nya kra ne dia ne yen na ne je ho pa nsantwerafo no a kwankwansanti aban chia fru plane anya kra mo se na na mo fire wase mo kra de mo ho ashi yentie mampanya Kufuado. Even as one of the public figures most persistently vilified in sections of the Ghanaian media, who ironically was a principal actor in the repeal of the law, I continue to insist that its repeal was necessary in the public interest in our emerging democracy. I maintain that I prefer a boisterous, even reckless media to a supine one. As President of the Republic, I have seen to the passage of the Right to Information Act, which is meant to give effect to Article 21. Several preceding administrations had shied away from taking such a step. The combination of all these have meant that the Ghanaian citizen, through the presence of a dynamic media, is able to give boldly and freely his or her feedback on policies and programs of government. Civil society groups are able to interrogate fearlessly government actions and positions, compare them to best global practices, and offer views and critiques aimed at complementing the efforts of government. And the political opposition is able to raise dissent openly, canvass for alternative viewpoints, and by so doing, offer our citizens alternatives to consider on all key issues of our national discourse. Na mampanya Kufuado echire biemu a obeye do obetimi bia ama wayi ehaw bia so ya no ewo eyansantwere enwuma ni mu. Believe it is in the interest of the state, in the interest of the people of Ghana, and in the interest of government. The journalists are
and feel able to go about their work in safety. And I'll continue to do all I can to make this a reality of Ghana. In my political career over the years, I've been at the receiving end of much vitriol and deliberate falsehood thrown at me to cause maximum damage to my reputation and my political prospects. I know what it is like to be unable to protect members of your family from the mud aimed at you, but which splashes on them as well. I'm not alone in this, and there are unfortunately several journalists that have been willing to lend themselves to the destruction of people's reputations and livelihoods without just cause. Not all journalists are upright citizens, just as politicians, painters, and farmers are not all upright citizens. Eti enwasam ena no ababeto ja how bia wan senkyere nwuma ni mu ensenkyerefo wo mu bia wokotwa mfonyin ana waka bibi on te se ayi Caleb Kuda City FM ni eni wo bia wono so bi kro betwere bibi wo behwe na national security fo ne aso nipa ni mo na ya bro mo vigilante fo ano so ani na mo na ya hwe ensenkyerefo nyira no mapanya kufu adukyere mo se obayi sa hawo ni nyina e de afiri ho chanchen amamra to aso ochiam ya piete asenya ebremo simi wi ana mi wi na chesa na adodan kwakufu ado bentwebo Ghana mampani ne sima okaye wo bra eye Federation of African Journalists wo mo share da reference and 12 mpanifo di ehia eno de ensam ne bi eto aso se enokra ebibrem ha ya nhweye ensentwefo da atum de motia beba fie na